Customs Frontline. Niyo filime dusatira ku munsi gwa none. Customs Frontline. Bidagureti. Ni ku gasobanetimes.com. Ibintu n'ubutamu. Bwira mugenzi wawe, mugenzi we ko Ndagureti atangiye gusobanura. Okay. Abatari nka Nicolas Tse. Ni mubacikwe. Yagukine hadi target. Agukina Dragon Tiger Gate. Ndetse n'izindi nyinshi. Nicolas Tse. Bimeze bite? Aya na mahoro make gusa. Ni nyuma ya Bwiza ati Kalimion. Tutsangira ati njyana mu rugo Kalimi home. Skia. Ati wenyobora gusa. Wereke nzagukurikira. Ibindi bizaza nyuma. Skia. Customs influence. Yeah. Kalimion. Kalimi home. Filime ntago muzongera kuzibura. Bidagureti mpabaye amayoberane ntayo. Tubacakaza. Urufaranga nduvanamo. Bararutanga. Skia. Kalimi home. Ati ntibikana. Kabaye muri umukobwa ukwisabira ati wambanye muri uwo kanya bwawe nukuri muvane mu rugo mujyane. Kabaye. Kubodi nane kubwa ati mvana mvana ibyapa. Kabaye mwo kanya mwe. Ati njyana mu rugo. Oya bas. Aka kagere kuri Cyber Week. Nyiri top 100 movies. Na mahoro mat. Turazizanye. Yeah. Reka dutumikire JP Technology Computer Limited. Ubundi nze dutangire Customs Frontline. Ba customs ni bandi bashinzwe ibyinjira n'ibisohoka byo mu mazi. JP Technology Computer Limited. Igisubizo kimwe rukumbi ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Tugufitiye laptop, desktop, ibishyashya ndetse na occasion. Tugufitiye hard disk z'ubwoko bwose, yaba iza laptop cyangwa iza desktop. Tuziguha mu ngano yose wifuza, kuva kuri terabyte 2 kugeza kuri terabyte 16. Tugufitiye accessories za computer, kuva kuri screen zazo, keyboard, souris, VGA, network cable, DVI, HDMI ndetse n'ibindi byinshi. Ibikoresho byacu byose tuguhereza garanti. JP Technology Computer Limited niho honyine usanga abatekinisiye b'inzobere bagukanikira computer yawe igasubira ubushyashya. Ku bindi bisobanuro wadusanga imbere y'isoko rya Nyarugenge. Waduhamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0788 90 25 58. Wanatwandikira kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu zose. JP Technology Computer Limited, ibyiza ku bacu. Dutangiye akitwa Customs Frontline. Ni ku gasobanetimes.com. Bidagureti. Demusobanuzi. Mr. B. Beautiful day. De Michael Date. Hago mazina naganje. Wa mazina. Gumwe gubiri gutatu gune gutanu. Ko bitaza. Cyber biguye bikubisemo ipiki. Urarengana. Biraje. Zahabu man. Amafaranga yanyu ngiye kuyarya. Ni muhame hamwe. Haraka. Impela Motion Pictures. Abo nabateguye neza cyane. Impela Motion Pictures.
abateguye bo ni benshi harimo na The Great Entertainment Be The Great nk'aba Be Studio ikare kuri ijwi rimeze neza. Hey, UN Media, UN Media. Iyi ni single movie. Abakunda filime za action mwigire hafi. Aka ni mukwiye kugacikwa. New Classic Pictures. UN nake New Classic. Filime iri kwitangiriro yayo. Wewe ntucikwe gusa. Nayo na amazina ukamenya ngo ni Super Lion. Impala Film Production Company Limited, Tianjin Wei Film Television Culture Communication Company Limited, Beijing Women Entertainment Limited, UN Pictures Company Limited, Shanghai Film Channel Limited. Abandi Albert Wen Hausian Man call you one. Jelly Lee, Wanga Yibin, Amelie Chen, Najalu, Jason Shu, produced by Jason Ahamani Yu Film. Aga filme na Kahamani Yu, Alex Wenge, Liningi, administrative, Nicolas Tse, Mubichan. Yaguchine from Vegas to Macau, Jackie Cheng, na wakarimuza chan na mustari. Francis Singe, haiga data special appearance. Kale na Lamu na wenu mustard. Yasel you Mubitiani Dutanya Duti arms trade and smuggling. Dr. Lo tuzi neza ko ari muri Asian Africa, I mean trade, smuggling. Dr. Lo ngwibuke wa mukobwa twabonye filime itangira ari muri ni harye cyagihugu bigwe cyagihugu twa muri Tanzania. Do you have any intel on this? Niwe witwa Dr. Lo, we avana intwaro muri Asia akazambutsa muri Afrika n'ibihugu byose byo muri Afrika agasimogaringa intwaro hirya no hino muri Afrika, cyangwa se akagira ibindi yimura akavana muri Afrika abyambutsa muri Asia. Unfortunately, ibi nibyo barimo baravugaho. The Ro's real identity is ariko nanone uyu Dr. Lo ibimuranga byanya byo ntago bizwi. Real identity is still unknown. Ntago tuzi ngo ni umuntu y'abakisi, tuzi ngo turi guhangana nani. Tumaze ibyambutsa ibintu byo bya submarine nka biriya bitwaro bya kirimbuzi nkabura n'imbunda nka ziriya, bivuze ngo ntago ari umuntu woroshye. Bivuze ngo ikindi kandi ibi ni birenze custom department bano bakorera ku mazi. Haraza kwivangamo n'abandi bantu bakomeye cyane. Ibi bikorwa byo gusimogaringa intwaro n'ibindi nk'ibyo ngibyo byo gucora ni bibi cyane. Bari abantu babatatse muraza kumenya ibijya mbere. Basabye ko polisi ifata ikirego cyane nyakubahwa. Bafite amakuru ahagije yo kuba bakemura iki kibazo. Gusa ariko iyi ni case y'aba customs. Nta nkomere zindi nkini ariko twebwe twamire kutwara inshingano zacu ko tuzazikora. Ibi nitwe ni igitoro cyatugabweho. Ni gute twakireka kubera patient ntago yaza kuba kwane hari ikintu hari inyungu yavanamo. Tubikoze ku bwacu we yakunguka, ariko natwe nibiraza kuba ari ibindi. Ariko cyane araza kumwumvisha. Twere gukora joint operation ngo polisi na customs bafatanye. Uko ikintu ikirego cy'aba customs mwihangane mfate pause mu gato kugira ngo mubyumve. Uriya mugore Dr. Lo yagurishije intwaro abahoyana ari bahora bahangaye n'aba Lakuramo. Bivuze ngo aragenda agacuza intwaro ku ruhande rumwe akababwira yuko atazagurisha intwaro ku rundi ruhande, yarangiza akagurisha intwaro ku rundi ruhande nanone ruhangaye. Mbese impande ebyiri zose zihanganye umugore azicuza intwaro bo bagahangana bakwiyungukira gusa nta kindi. Sasa kubera yuko kugira ngo ibyo byose bibe nuko akoresha ubwato, buno bwato bw'ubucuruzi kajya mu business man uri mu kazi cyangwa mu business woman akagenda, yamara kugera yajya buri mwaro wose agafata stop akagenda akaruhuka. No ku mwaro wa Hong Kong naho yarahageraga, ariko ngo impamvu atigizeho tracking ngo bamenye nuko mu ba ofisi bakora baba customs bakora mu mazi ya Hong Kong harimo abarya ruswa yahaye bituga kuvana mbere hose. Wibuka uyu musore wacu urahanga nawe akora customs hariya muri Hong Kong. Bivuze ngo mu ba customs harimo kwisha amabanga. Finally mwajya kuva ku kirego kandi nanone umugore wawe yabashiye kwaka uburenganzira kumva uri muntu ari kuguhamagara kikubazo kandi wagiye umugore wawe. Ibyo ni biki? Umugore nawe ni custom anakuriye umugabo we ni Madame Shu. Mpamvu twatangiye intwaro zinja mu mazi ya Hong Kong ntagira umuntu basangamo bagasanga arimo n'abantu bapfiriye, nuko uwabwohereje tutazi ngo ninde cyangwa se wabuhayobereje yarabizi neza ko abantu baharuswa hano
bazabasha kuburinda neza. Ari nayo mpamvu ubwo Interpol ya Thailand yazaga kugira ngo ikore ikusanya ibimenyetso bahise batakwa n'abanga nakomesha kugira ngo ahagarare ariko indwara n'ubundi yari yaramurenze. Nubwo yaba afite indwara ariko bikomeye ntago imurenga mbese ntago yari kwiyica. Ati yari umuhanga kandi afite nawe iriyo kubaho adashaka kugira ngo indwara y'imurenge. Undi ati yego nyine ntago byari gutuma apfa kuko nimba yaguze ikirwa yakiguza ari hehe. Kuki atakoresha amafaranga ngo yagenda avunjisha ayavane mu makributa azayagure sanzwe anagenda abwira ngo duserebure. Ikindi nyuma yo kugurikirwa yapfuye yiyawe umuntu woguzikirwa yakwiyahura gute kandi nyine uko umuntu aba yataye umutwe atamenya ukuri n'ikinyoma.